Ka Jinglakai Football kabla penyak da ka Malosnai Football Association kabla tip kum ka Ike Maulong Memorial Trophy Football Tournament arjar pulai arjar pusau henne ka sngi jong ka pulai trik jombang arjar pusau kala poino syakawat jong ka final ya kabala ilakai henne ka sngi ki bakuntup ya ka kenhon ya lakai kabla tip kum ka Shillong la jong FC persya ya ka Benris SC bat ya kani la penyelakai Hamadan Malosnai Haribhoi District. Hakani kelumpung lawan bendron ka doba ransom sutengau badi presiden jong Maukar Sport and Cultural Club ulawan poi kum kongsan uba Syampang Lingdo kum sembut kongsan uba Bobby Nongbet District Sport Officer Ribhoi uba Aibor Khongji weina kinong ilakai bopau ko jela haringkat kinong kitkam jong Malosnai Sport Association kirurang ba ketika tan kipat ba lembat kiwe de jing ilakai kelong kebai khat bha ka baro kirang jong ki artali ki kenhun kilapen i ala ki bor ki jong ki handai ka jingklan jong kirang kenhun ya lakai Long Lajong FC klayo bantap argo lanot persya ya ka Benris SC kumta ka Shillong Lajong klayo banrai ka song pisa ka ba arlak tingka ringkat bat ka trofi bat kinong penyai kila samru ya kusnam sykirio shimet yo nong abgul bak kensai tam urang ya ka biyo tap shibun ka gol urang bak kensai tam jong ka singi ha kate ka sngi kum ka jing ai mensiam shushu ya kinong penyai bat kum juru ikirang ila kai uba ransom sutngau bajumi bha ban kersan ha ki babun kiliang bat ba ajin kren lo pen pau ba ka than kelanang kiu nak por syakapor ha ki kam ya kai football pot lo pen pau ru ka jing khublei ka kerpang ya ka Malosnai Sport Association ka blabu ya ka ni ka lumpung ban pensa nam yu ba Ike Maulong ubri wei na ki riu san hima simau badei hok ban yo ya kum kini ki jing pensa jing kan mau namar ha ki por bodang em bat haki por budang trei kumunong ilam ude betrei stom banwan ra ke babun kijing bha ki bala pelong ya kani ke jela kumni kum bakalong menta kum si benta pun penpu penpiang ha kati kesngi na kaliang kinong roi shiyung na jantia kila shakhot sngo bha bandan ringkat ha kati kesngi bat kum juru ka jing shat na khna school jong kati ke than
Kaptam yang gini-ginong peniak jaga tournament committee nadu iba bansai nadu iba ribor nadu iba joblin kibala peniak ya kani ka tournament bada kani ka janmit ngayu I ba kani ka tournament kalong sisa ka job hadu kata-kata nomor ba nadu ki artli ki team kibala boy sa ka final kila di ki team kiba kuman ha kani ka jingilek kai bada kani ka janmit ngayu baboro artli ki team kila ilek kai ba bat keselong na jong kalayo ya kanam nong jok hagan ke janmit bat nakalian ke jonga ay kublay kini bro ya kini ki art ki team kimla boy sa ka final bat nakalian ke jonga nga kerpat ya kini ki art ki team bakin nang yele kai bha ha kini kisgi ke benang wan babi ru pinanglong ki klur jong kini keri ke bi ke jongi kamtam ha ke jingile kai football te agani ke janmit ka nomor slam shoot nomor kapor kelas slam ya ay kublay sisin ya ka Maulas Night Sports Club ban ka Kermens kan baga Maulas Night Sports Club kanang ya na kaway kesenjam sa kaway kesenjam banang la ban peniya ya ki tournament kumni kumbakalong banang la ban pen bangla ban penjanay ya ki kam ki jongka kamtam ban kentiu ya ka sport sa ka digatan ka ba ke jongi te na kalian ka jonga ka digapor nganong slam shoot kublay sibune nga na kitbok kirwang ya kini ki artli ki timro bakin nang yele kai ba kublay sibun kublay si hajargo ade bonsin manwan hakani kamadan banyadan bertalang hagi turnamen ke prepare so panai ke cing kublay ro ya presiden apa ke jing lam ke jong I dekat lang bat ki members jong ka association berkhoi nak banta bat lala ban pulong ni kum kini ki turnamen ke ban ai bensin kalong kum ke cing penslur ya kini ka dong ka thain ke jini ya ki happy berit ke jini nata bat ki kun samla ke jini bat nga ai kublay ya ki riurang ba ke badang shani shadian jonga kelam lejar peteng ki biadan lang ni samla nata ki nongkit kambro nata bat ya pi ki pai baru ki bayawan bat saki ban pek kai kini ke jingile football bat nga ai kublay yero ru yakini ki tim ro arbi selong la jong bat ka bentis ki balapoi sekini ka final akba kim saya kun ya kanam ladu mentarasni tengidon kam yakum kini ki events akba ban penslur bat ban hikai ban elam nanti yaki kun samla jungi kumbalong menta kadon kecing ma ka pakrao ba apo kani kali kasi ke jentea ka jungi kecing kenrei ke jong drugs bat kecing kerni ke jong ki kun samla ke jungi drugs kolong ka ba ima ban isyak kaya to kata-kata tengah soban kan pusu ya ka Maulas Night Sports Sulen kisap kipong dengan mentan yang ini yaki tim si cium mah wala yawan nadu na juai ban perform ni kijirwai jompi ke bengi snap berubah nimia bersnap mah ngasya ia snow yaki jirwai ngasya tem dan nasional po kali yang tu kan
sebenarnya te baik kongka sab ko jungki natang i sport riwar siti sport riboy kalen sodong pun samla ki hap ke bari ko jungi kidan ni ki sab ki bapea kering ni don kami ke platform komno ban kentiu ya ki sab ki pong ki sab ki talen ki jungki karena kalian jong sarkar ru pin segi nang ni sausnam nang ni khmat sipon ki ban saja pat ki ban salong tak benta komno ban ra ki development ngan patai ki kita skill Ringin up ya kapor, pat pensegi gijing kela ke bansawan, tak bakum no ngin kintil, jadi kun sama gijingi, lada deh ke banang badan ya kesap dan seng, yang gijang kikam gijam, lada deh ke banang banyele, jadi sports ke paper, lada deh ke put keten, karwai ke sel, nodong sedong, kidong ki program ke paper, ke ban kintil yang kun sama gijingi, yang kentu, yang kun sama jong kini ke dong ketang gijingi, ban yesum kia, ban pentubet. Ban penut kepor nak betah kisap kipong ke pidan mong ila isi bon mana keniru pay to have barit na po moron keneng katno ka social media ka internet boro kawai ke putai kile pay pat kila jabbe nya kasap bojong itu i have barit na po moron keneng di sini seniru kamduna kisap kita len ke bangidan pingidon kam lang ba kini ki associations lang ba kini ki sports club ki badan hakini ka dong katang gojini bangin pet bangin wat yang play galat kuliti nak benta bagi ni kisap kita len gijungi ke yo ni ke platform ke baper baper. Saya